Pozdrav svima i dobrodošli na moj kanal. U današnjem videu vam predstavljam martovske emptise. Za početak ćemo krenuti sa make-upom, pošto mislim da je to nekako najuzbudljivija, barem meni je to, kategorija kada su u pitanju potrošeni proizvodi. Nažalost, u martu se nisam nekako posebno, kako bih rekla, nisam slavno prošla, prosto nisam potrošila toga puno, ali hajde, red je da se spomene to što smo potrošili. Najuzbudljivije je u stvari da je otišao jedan ceo ruž od Rimmela u nijansi 700 Naughty Nude, koji je također bio stavljen u projekat Pan ovogodišnji i u prošlogodišnji. Međutim, prošle godine nisam uspjela da ga završim, pa sam ga završila sada. Znači, to je izvrnuto do kraja. Možda bih mogla eventualno još malo da se tu poigram sa ovim delom što je ostao, da ga nekako nanesem sa četkicom, pošto to više nije izvodljivo, nije precizno. Ovo ovdje što vidite to je plastika, znači to nije ruž kao takav. Ovo ovdje unutra još što vidite, to bih mogla da grebuckam. Možda hoću, možda neću. U svakom slučaju smatram ga gotovim i jako sam happy zbog toga. Sljedeći proizvod koji bacam, zato što mi se izgubio jedan deo, je Aurina četkica, odnosno spuli, otpalo mi je. Ona četkica za obrve i ne mogu da je nađem. To se već bilo onako klimalo izvesno vreme, nisam sigurna koliko je to stvarno kvalitetna četkica, odnosno spuli, i prosto u tom slučaju je gotovo. I otišao jedan lak za nokte, ovaj je od Essence-a, onako baby roze, deca su ga urnisala, uništila, potrošila u velikoj meri, a ovo ostalo se sasušilo, tako da to prosto bacam. Ja imam jako veliku, finu kolekciju lakova za nokte, međutim ne koristim ih često, pogotovo preko zime kada se loži u peć i prosto ja nemam živce da se svaki dan s time igram, da sređujem, pošto ih se onako uvek uništim kada je u pitanju zimsko vreme što se noktiju tiče, i prosto bavim se takvim poslom da su mi potrebni kratki nokti. I volim da vidim lakirane kratke nokte i na sebi, ali imam za to živaca eventualno preko leta, tako da vidjet ćemo. Znači, ovo su tri nekakva, da kažemo, dekorativna predmeta koja su u toku marta otišla. Onda je otišao jedan full size, da kažem, parfem, toaletna voda, u pitanju je Elvi od Oriflame-a, koju sam jako voljela i jako je volim. Vjerovatno bih je uzela ponovo, naravno, kada bude bila na nekom sniženju u Oriflame-u. Onako puderasto, svež miris, izuzetno, kako bih rekla, prepoznatljiv, barem što se mene tiče, odnosno što se tiče ponude koju imate iz Oriflame-a. Imaju ovaj miris već 100 godina u ponudi, ne znam, njegova cena je recimo oko 1000 dinara kada je na nekom popustu u Oriflame. Onda dalje što je otišlo, a tiče se u neku ruku mirisa, je nešto što me prijatno iznenadilo po pitanju učinka. U suštini je u pitanju ovaj Fa dezodorans ili ti ga antiperspirant sa mirisom lubenice i ilang ilangom. Ovo je, ljudi moji, dobro držalo, u smislu, naravno ima aluminijum, jel te? I pokazalo se meni kao pouzdano. Miris više manje, onako voćkast, to mi se nekako zateklo u kolekciji zajedno sa gelom za tuširanje koji sam potrošila prošli mesec. I verovatno bi uzela ponovo nešto od Fa. Nekako nisam dugo se družila sa tim brendom načelno, tako da to je bio, što se mene lično tiče, sasvim fin proizvod i vršio je svoju dužnost. Dobro, idemo dalje. To bi bilo to što se tiče dekorative, mirisa i tome slično. Što se nege lica tiče, i tu je toga bilo poprilično solidno, smo nekako se tokom marta trudili i natrudili. Samo da ja to malo naravno se povadim. Krenut ćemo s nekim, tako da kažem, testerima Sephora. Dobila sam prilikom neke kupovine, ne znam, pre par meseci, dve ovakve maskice iz njihove nove kolekcije koja bi trebala da bude malo prirodnija, malo sa boljim sastojcima, tralalala, sad je to opšti hit u celom svetu. U pitanju je njihova peel off maska, crna, za čišćenje lica. Mislim, vi sami znate ako me pratite kako ih ne volim. Ovo sam dobila i ono kao, hajde da isprobam i opet da vrištim dok budem skidala. Međutim, ovo nije bio taj tip maske. Kada se vrišti, kada se skida. Naravno da sam se ja tokom korišćenja sličnih proizvoda nekako naučila da ne stavljam ovakve maske preko celog lica, što u principu ni vama ne savjetujem. Ja sad ne znam, možda neko ima pozitivno iskustvo sa time. Uglavnom ja ovakve onda proizvode stavim na nos, oko nosa, brada i malo na čelo i onda se to fino sasuši i skine se i sad koliko čisti nisam sigurna.
verovatno ne bi uzela ponovo, ali samo sam htjela da prenesem da nisam imala negativno iskustvo kao što sam imala sa nekim crnim maskama koje sam koristila u prošlosti. Tako da ta testera su bila 2, sad ne znam gdje mi je drugi, evo ga tu je, samo sekund. Evo ga, znači 2 ovakve kesice, testeri vam dođu i svaka vam bude za jednu upotrebu, znači zove se asid sa glikolnom kiselinom. To bi trebalo u neku ruku da vam smanjuje, sužava pore. Tako da, eto, ako vas to interesuje, u Sephori će biti, naravno čim otvore Sephora, odnosno čim ovo ratno stanje prođe. I potrošena jedna kesica ovog peeling gela od M-Beauty kozmetike. To je u stvari proizvod koji dolazi puta 3, odnosno imate 3 ovakve kesice i radi se o voćnom peelingu koji je izuzetno fin što se mene tiče. I iz te 3, odnosno od te 3 sam potrošila jednu i 2 su mi još ostale. To sam imala i u nekim prošlim emptisima, u principu volim ove M-Beauty proizvode. To što sam probala mi se sviđa. Opet, jako dugo nisam ništa uzela od tako tih raznoraznih sheet maskica i sličnih proizvoda jer mislim da to se ne isplati i ja nekako da to svrstam u svoju rutinu uvijek mi bude previše naporno i previše sam lenja za tako nešto. Sljedeće što je otišla tiče se nege lica, jedan tonik za lice sa Manuka medom, odnosno ekstraktom Manuka meda. Lovely kolekcija, ovo je bilo dostupno u DM-u, mislim da ih više nemaju u prodaji, povukli su, to je bila kolaboracija sa nekom devojkom koja se zove Paola, DM-a i te Paole. Ovaj toner, odnosno tonik je imao također glikolnu kiselinu i mislim da mi je bio solidan, ali samo to sam probala iz cele kolekcije i naravno ne bi više uzimala jer ih više nema. Pristojan proizvod, ništa spektakularno, kao da je malo stvarno sužavao te pore, ali opet ništa revolucionarno, tako da ajde. Koristila sam ga zato što sam u prethodnim tamo nekim emptisima imala Oriflame-ove proizvode sa medom, sve sam nešto bila u mednom fazonu, sve sam koristila što je imalo recimo neki kvazi med u sebi, tako je taj tonik došao na red i potrošila sam ga. Također je otišla ova čistilica ili ga pena za lice, Balea sa avokadom i sa medom. Prijatna, bukvalno svakodnevna, više kao neki drugi korak u čišćenju lica, znači neće vam skinuti jaču šminku. Nije mi se svideo miris, dosta me podsjećao na casting L'Orealove farbe za kosu, odnosno njihove one kao color šampone. Mislim, daleko od toga, nekako sam očekivala više da će to biti baš kao med, ali proizvod kao takav jeste solidan, fin dozer, fina pumpica, sve ok. I jako retko ih viđam u DM-u, verovatno je toliko, dosta bio ishlepovan da sam ja uzela nekada. Pa je krenuo da došao je na red da bude korišćen. I navodno se čim dođe na neko stanje odmah rasproda. Tako da sad, da li ću ga još nekad uloviti ili neću, daleko od toga da moram da lovim. Nije nešto što me posebno oduševilo, ali bilo je prijatno. Dalje, također čistilica za lice, ova je iz Avona, u pitanju je Planet Spa Oriental Radiance sa belim čajem. Ja sam ovo voljela. Ovo jeste nešto što ima u sebi parabene, za razliku od ovoga koje nema u sebi parabene. Također, ja mislim da ima i sulfate, dok ovo recimo da ima neke sulfate, verovatno malo blaže. Podeljena mišljenja jesu, ali meni se ovo načelno svidjelo i prosto nisam imala nikakvih problema, vidljivih. I ne znam, moguće da bi uzela ponovo iz Avona, ne znam, svidjelo mi se čak i miris, onako gelasta konzistencija, treba paziti da vam ne uđe u oko, ali u suštini sa svime treba paziti da vam ne uđe u oko, itd. itd. Dalje, ovo čudo od Alverde brenda, serum za ispod očiju sa nekim goji bobicama, mlečna konzistencija, onako delovalo je kao da hoće da bude blago, međutim sa ovim je morala sam da pazim koliko blizu očima ga stavljam, pošto umele su oči da mi suze od ovoga. Tako da nije nešto što bi me posebno oduševilo, onako delimično mi je hidriralo ispod oka. Ok, ali više verovatno što se mene tiče ne. I onda je otišao još jedan čistač iz Avona. U pitanju je njihova New Clean linija, Transforming Cleansing Balm ili kako već, da, za sve tipove kože.
Ako volite Clinique ono Take the Day Off balzam, ovo vam je verzija toga, samo što kod Avonovog proizvoda imate onako herbalni miris, dok kod Cliniqueovog nemate nikakav miris, odnosno recimo da je bez mirisa. Gusta vazelin struktura, bukvalno da imate kokosovo ulje u onoj čvrstoj formi, pa da to natrljate na facu i da skinete šminku s tim, to vam je to. Kao što to radi taj proizvod, isto to radi Clinique. Pretpostavljam da je Clinique bolji po sastojcima, stvarno nisam proučavala. Moguće da je zgodno za suvu kožu, ali eto, isprobala sam 2 takva čistača, daleko od toga da je to bilo nešto loše, ali meni lično, mene to nekako prosto, nije to način na koji ja volim da skidam šminku, mislim, ne znam da li uopšte volim da skidam šminku, ali kada već čistim lice, to nije jedan od proizvoda za kojim bi opet posegla. Eto, toliko. Daleko od toga, bilo je sve ok, onako gusta, kažem, struktura, razmažete po licu, sve vam se onako stapa, pa skinete sa tuferom, pa još umijete. Sličan posao radi i ulje za lice, bilo kakvo ulje za lice za skidanje šminke, a opet meni je opet to malo draža verzija, iako nekako mi je i to dojadilo, šta ja znam. Sad u našim godinama, je li ono 40 plus, bi trebalo da skidamo šminku sa tako nekim uljanim proizvodima ili sa mlekom za skidanje šminke, da ne koristimo toliko micelarne vode i penaste umivalice. Sve zavisi od toga u kakvom vremenskom periodu koristite. Recimo preko zime ovako nešto gusto može biti zgodno, kao i ulje, dok preko leta ja opet volim nešto osvežavajuće, neka blaga mlijeka i tome slično. Tako da ovaj nju verovatno više ne. I posljednji, nadam se, pretposljednji proizvod za lice je dnevna krema, također New linija, Reversalist, kompletni renewal. Ovo je noćna krema koju sam potrošila. Dnevna mi je još ostala, imam otprilike za još 5 korištenja, tako da će biti u sljedećim emptisima. Ova mi je bila draža nego ta dnevna. Ta dnevna ima oksibenzon, benzon se tako nekako kaže, ja se izvinjavam ako lupetam. I kod te je malo nezgodno, stvarno, ako treba paziti do koje mere je stavljate na koji deo lica, zbog toga što stvarno su oči osjetljive, moje barem, na konkretno taj proizvod. A što se ove noćne tiče, od noćne kreme, ova mi je bila skroz ok. Znači, kod nje nisam imala nikakvih, ne daj Bože, iritacija, čak ni kada su oči u pitanju. I zanimljivo je što ova noćna krema ima blažu konzistenciju, onako više gelastu nego ta dnevna. Ta dnevna je dosta gušća. Kako bih rekla, to mi je stajalo u stešu, uzela sam prilikom, ne znam nija koje porudžbine iz Avona, došla je na red, ja tako pratim i rokove trajanja i šta ja znam, jel te, da bi sve nekako iskoristila, to kad već imam u svom stešu. Možda ovu noćnu kremu bih uzela ponovo, jer da, jesam primetila razliku posle skoro 2 mjeseca korištenja, onako glatkija koža, zaglađenija, nećete naravno ostati bez bora, ali barem imate neki finiji feeling, ali opet nije me toliko oduševila da sad moram da je kupujem, pošto imam naravno kremica dosta, pa sad ako mi bude zatrebalo, verovatno ću posegnuti da tako nečim, pošto sam stvarno primetila da mi već stvarno treba nešto malo jače nego obična, ne znam, krema za hidrataciju sa Nevenom, jel da? Tako da, nažalost, prosto, ja volim da i eksperimentišem, u neku ruku možda to nije dobro, možda bi trebalo da odem kod nekog dermatologa i nekog savjetovaoca, konkretnog, stručnog, ne samo onako preko interneta da slušam svakojakva iskustva koja su potkrepljena nekim vlastitim iskustvom. Ja bih voljela da se malo više uputim u skincare što se tiče nekog stručnijeg pogleda na stvar, ne samo slušanja youtuberki. U međuvremenu sam morala da prekinem, čak sam i malo dremnula, tako da sad nastavljamo, pošto bih voljela da to ipak odradim danas, mislim da snimim do kraja video, pa da mogu sve ove proizvode što se tu nalaze da bacim, odnosno ove prazne ambalaže. Što se nege lica tiče još dodatno, predstavljam Dr. Tuna Awesome Drops, to je u stvari termalna voda, mineralna voda, koja je meni jako dobro služila za osveživanje, setovanje šminke. Uglavnom sam je tako i koristila. Kako bih rekla, ima onako neutralan, skoro pa apotekarski miris i jako fin raspršivač.
znači nije bilo ono mrljanja, brljanja i tome slično, tako da ovo bi verovatno ponovo iz farmacija nekada uzela. U sastavu imate vodu, glicerin, magnezijum, cink, koper, glukonat, kalcijum, pantenol, fenoksietanol i etil-eks-glicerin, znači imate tu određenu vrstu, da kažemo, nekog konzervansa ili šta li je već, ali u svakom slučaju nisu loši sastojci koliko ja kontam. Dobra stvar za osveživanje lica iako ne nanosite šminku, ali meni je, kao što rekoh, služilo kao određena vrsta setting spreja. Idemo na telo. Isprobala sam neki tester, ovo je opet bilo u nekom časopisu. Brand je Medimento, a proizvod je u stvari balzam za stopalo. Mi se jako svidjelo na prvu ruku. Sa manuka medom i 25% ureje. Vidjela sam ih u Liliju. Znači nisam upoznata sa brandom kao takvim, ali stvarno je fino omekšalo na jedno korištenje. Ono stavite pre spavanja, obujete čarape i onda se probudite ujutru. Skroz ok stvar, iako ja ove proizvod nekako nemam naviku da koristim, a trebalo bi. Jel te? Dalje sam konačno potrošila ovu malu kremicu za ruke od Yves Rochera. Ovo je treća koju sam imala, uzela sam na nekom putu što sam bila. I ovo je treća koju sam potrošila, mala zapremina od 30 ml, ova moja je bila sa maslinom, nosila sam je u torbici i konačno sam je onda nekako slistila, onako fina, blaga tekstura, više gelasta, znači nije nešto što će fino da vam hidrira ako baš imate izuzetno ispucale ruke, ali mislim da je bila skroz ok. Također je otišlo Baby Love sa Nevenom. Ovo čudo za područje ispod pelena, to znate da u principu koristimo jako često, skoro pa uvek. A što se nege tela tiče moje kao takve, znači ono tipa losioni, mleka za telo i tome slično, nije ništa otišlo do kraja baš žensko, nego je otišlo ovo farmasijevo čudo za posle brijanja. 100% men cool, to muž uopšte nije koristio, a ja sve da mu ne prođe rok trajanja iskoristila sam ga mazajući tipa noge posle brijanja. Ili ruke, mislim uglavnom, naravno nije služilo svrsi koju je trebalo, ali eto, istrošilo se, upotrebila sam, nije se bacilo. Također i ovo ovdje čudo od Bekutana, nisam mazala decu, sa ovim to je tako bez veze stajalo, u neku ruku ne znam ni sama, možda sam mogla da bacim, kao nisu to dobre kreme, imaju ne znam kakve sastojke, ali ja sam koristila mazajući telo i jeste bilo masnije, jeste se malo teže razmazivalo, ali eto. Ja volim miris Bekutana, ne mogu sama sebi, prosto ne mogu da se, kako da kažem, da to ne kažem, prosto volim miris Bekutana i tako je kako je. Dobro, je li to to? Dobro. Random ovako dve paste za zube, jedna je dečija Vademecum Junior, ova Sense Fresh Whitening Professional Toothpaste, kod nas u Gomexu sam je uzela. U prvu ruku mi se nije svidjela, onda kako sam krenula, naravno svakodnevno da je koristim, nije bila apsolutno loša. Mislim da sam kupila za ono tipa 90 dinara. Onda dalje, šamponi. Tih je otišlo poprilično puno za, da kažemo, jedan mjesec, ali to je u principu sve bilo načet od prošlih mjeseci. Jedan dečji, Disney Frozen, ovo je iz Avona. Ništa posebno, ali lepo pakovanje. Deca su voljela da koriste zbog tog pakovanja, voćkasti miris. Onda ovaj Balein za volumen sa marakujom i ne znam čime još. Isto nije bila loša opcija. Ovi Baleini šamponi nisu nešto posebno, ali koštaju 100 dinara i u principu su sasvim solidni. Naravno, ako imate oštećeniju kosu, onda treba da birate i preparate pre i posle koji vam odgovaraju. Ovi šamponi su bez silikona. Meni načelno, pošto imam tretiranu kosu ili farbam se, meni nisu dovoljni prirodni šamponi tipa ovoga. Ovo od Alverde brenda sa kokosom, čak i kada sam koristila zajedno sa maskom ili šta li je već. Prosto, ovo je više istrošila onako moja Tina i njoj se svidjelo, također su bez silikona, recimo prirodniji sastojci, ali za moju kosu ovo prosto nije dovoljno. Ne sviđa mi se taj osjećaj kada je perem pa kada je sva onako smežurana. I čak i kad sam stavila ovaj balzam, prosto nije to bilo to. Daleko od toga možda sam koristila učestalije, šta ja znam, bih imala neki bolji osjećaj, ali ja sama ovaj duo ili prosto ovu liniju verovatno više ne bi uzimala, jedno da uzmem ćerki, eto. Da, kao koristi nešto prirodnije. A ovo čudo mi se svidjelo. U pitanju je Farmasijev šampon Vitalizing sa proteinom jaja. Ostala mi je još malo maska koju sam koristila u kombinaciji s njim. Ovo je bilo super. Meni, eto.
Ako me pratite, znate da volim farmasijeve proizvode za kosu. U principu nisam naišla do sada ni na jedan koji je bio onako baš neupotrebljiv. Svi su mi bili solidni, odnosno odlični. Tako da ovo što se mene tiče mislim da bi trebalo da spada u kategoriju odlični. Masku ću da potrošim u kombinaciji sa nekim drugim šamponima koje to nameravam u skorije vreme da koristim. I na kraj, naravno, tuširalica, jedna dečija, My Girls Lovely Kitty. To su deca dobila za neki rođendan sa mirisom višnje, mislim, šta ja znam, onako, jeli, opet simpatično pakovanje. A što se mene tiče, Coconut Joy od Palmolive i Avon Sensis sa egzotičnim voćem i bosiljkom. Ovo je nekako standardno, Sensis. Ovo je manje pakovanje od 250 ml. Možete u Avonu kupiti naravno od pola litre, što je uvek isplativije. Ovo tako mi je stajalo pa sam potrošila fin, onako osvežavajući miris. Palmolive proizvodi za tuširanje su super. Što se tiče kvaliteta, što se tiče te bogate pene i tako dalje. Iako ovaj kokos mene nekako posebno nije raspametio. Znači tu nije bilo ono klasičnog kokos blagog mirisa, nego je bilo još nečeg, ja to kažem, dodatno egzotičnog, kao slatkastog. Ali, ok, proizvod sam po sebi mi se svideo i naravno da bi ove Palmolive tuširalice uzela ponovo. I otišla su, eto, 2 Dove sapuna, jedan pink, ovaj mi se više svideo, ovaj Gently Exfoliating je kao imao neke čestice za peeling, uglavnom ovo smo koristili, u stvari suprug više za pranje tela, ovo smo koristili za pranje ruku. I za sam kraj, 2 proizvoda koja me nekako nisu posebno oduševila, to su u stvari osveživači prostorija, jedan od, valjda, Denk Meat iz DM-a, nisam sigurna kakav je miris bio, nije to bilo ništa što bi se stvarno osjećalo u sobi. Što se toga tiče, to sam već spominjala, meni su se najbolje pokazala aromatična ulja koja stavljam u aromatične lampe i onda stvarno imam osjećaj da se sve to lepo osjeti u sobi, pošto sve sveće koje sam koristila tipa ova, u pitanju je Glade sa, ne znam, nekim slatkastim mirisom, prosto to lepo onako, ako baš sada tu sedim i tu upalim, pa možda ću je osjetiti, ali ja to da upalim u prostoriji, meni je to i suviše slabo, ja volim intenzivnije mirise, ali deder. Ne znam što radim s ovom ambalažom, ali to sačuvam i ću da bacim u staklo. Vidjet ću kako god, nije loša ambalažica, jel da? Jedno da skinem, da izvadim tu što je ostalo malo voska. Vidjet ću. Eto, dragi moji, u svakom slučaju plodan mart što se tiče potrošnje. Naravno, pošto manje kupujemo, više ćemo da trošimo, što opet ima neke svoje prednosti, daleko od toga da je to sad jedini razlog pozitivan svog ovog našeg ratnog stanja. Ja se nadam samo da neće da potraje, pošto ja već pucam po šavovima sa živcima. Čuvajte se.